Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Record of the year, Paris. Mthandeni SK featuring Lwa Ndlunkulu. Well guys, audience yama ngenyawo, umsindo wazwakala laphayana. Abasakazi bakukhozi FM abekhona nabo babonile hawu kwasemva kwalapho ama-page amakhulu ngingasabali ngokukhiphe nje SABC ngisazohamba ke ngiyontshontshwa kulawo ma-page ukuze nginikhombise ukuthi angikhulumi into engisusele ekhanda. Ama-page athi ubulungiswa nami angisazi njalo ubulungiswa basho ini. Sengiyacabanga ukuthi hayi bo Ukhozi lutrende laba number 1 kwikhalenda yaku-2024 because kunjani kuyi-song of the year. Finally guys, usetshenzwe ku-song of the year cause FM yangena, right? So thina vele esasinokuthi i-song of the year kuyoba ingoma edumile bese bengithuka-ke ngesizathu sokuthi nangithuka wegazi siyaxoxa sesixoxe ukuthi nangithuka. Kanti manje i-song of the year ivalelwe yini lapha kumasama ngoba phela lapha kumasama ithini into ithi South African Music Awards. Okusho ukuthi wonke umsebenzi ose-South Africa oqondene no-music iy'ngoma lezi ey'the zathi zaya lapha phezulu yilezi ey'laphaya. Ngikubalelani lokhuyana mawubheka i-opening yakhona bekunomlando nje omuhle bebeka ukuthi ikwaito kanjani kudlala ingoma yekwaito kuhamba lezi ingoma ey'velele ihamba ivela nama-artist avela. Ngicela ukubuza ukuthi Ukhozi FM lona lusukume Ukhozi laphayana phela ingoma evelele nengoma ekwazi ukuhlukanisa unyaka kuKhozi FM ku-South African Music Awards ikhona. Ngicela ningene la ku-YouTube nibheke kune-live eyenzeke ngalo suku lama-awards but isekhona abayidilithile ikwi-YouTube channel yamasama. Hashtag less noise more music. Mawubheka-ke ukuzubuka i-event ungitshela ukuthi ubalo okhohlakele yazi ukuthi indaba ngihleka nina nangithuka Nkosi yami nangithuka futhi sengixolile nakho nje sengiyaxoxa futhi nakhona into engixoxayo akusiyo into ejulile yokuthi kuze kube buhlungu endaweni ethile uvukelwe inhlamba no. Kodwa nje i-song of the year ingasabonakali lapha kumasama nasenditheni-ke senivuke yilamangeni le category yabo ifakiwe. Okay, ivele yafakwa ayivotelwa jiki uTyler ozoyithatha angigxeki uTyler ozoyithatha ngoba nami ngibe nginakho yazi uzosimisa kabi uTyler ayivotelwa. Wena uthi sizophiwa yona ngoba ayivotelwa kodwa uthi uTyler ozoyithatha. Uyabona ukuthi nina njani nihamba phambili nje ngokufuna ukubhidlisa. Naye post ibhaliwe ukuthi category la ye-artist le ingoma ithini SMS nansi inamba. Lapha kuKhozi FM Mthandeni uyasho kumama Lady D ukuthi hayike lena ngiyacela angijwayele ukucela ngoba nganikhumbuza nalokho ngathi mina ziningi izinto esizithandayo ngene izini-understand ngaye ezi-artist lezi kosuy'khethela wena ukuthi mhlawumbe ngithanda isitayela se-artist ngithanda indlela akhuluma ngayo ngithanda amancuko kodwa kahle sihlanganiswe ingoma. Wacela lapha kumama Lady D wathi naye i-category esingene kuyo kubalulekile kwenziwa njani ucelelani ukuthi siqhubeke sivote. Ngaphithizela-ke nami ngalifuna i-page ukuze ngibe sure ku-social media ngempela ku-Facebook ngathola i-page ngabona ukuthi kuvotwa kanjani. Ngeza la ngathi hhayi ngizoconfirm i-information yokuthi kuvotwa kanjani kodwa ningakhohlwa ukuthi kuyavotwa. Into besingayazi usuku olugcina ngalo besingakabi neshow. Saqhubeka sisavota
njengoba nani navota kodwa ke ingoma ibiqualifya ungena naleziya yayizwa indaba bequalifya yabo number 2 phela kuKhuzi kodwa yaqualifya lapha ku record of the year nasi nakushuthekiwe hayi manje ngithini nge-song of the year mina ngibuza Ukhozi ngoba bebekhona lapha bebemelwe ingoma ebimele Ukhozi FM ku-song of the year yini ingakwazi ukungena kwi-South African Music Awards because ingoma enkulu even njoba ngoba cha ngakayitholi information ukuthi mhlambe ke ba decidile ne-team ukuthi hayi asingeneli lento angitholi angihle ngoba kuhlekisa yazi ukuthi mina yini nangithuka angithi nangithuka inobonile umehluko ingoma edumile ingoma evelele lezi ade ibizwa lapha kwabizwa Okabza the Small siyazazi ingoma Okabza the Small kwabizwa manje bekuba bekuboshele kodwa kwicategory yabo sizazi zonke lezi ngoma ade ibizwa kanye neParis ngoba nje neParis siyazi ukuthi ithi neParis kuya ngokuthi ngubani angikwazi ukucula kodwa nje iParis ngeke ukuthi iParis ithini athule omunye hayi kodwa Ukhozi belulapha yana mina ngithanda indaba yoKhozi niyeke yabalandeli ngithanda i-radio station bebekhona no Ukhozi bakithi yabo lento abaziswa yona ngomhla ka-31 nansi ngoba ngomhla ka-31 sasilinde kanje ukubhiyoza bathini babaze babhimba ukubala kodwa ke asiphiki lutho ngoba phela kwakuvotiwe kodwa into esasilindele ukuyenza ngomhla ka-31 naya le abayibona lapha denziwe la eshaya ingoma stage yinto sesiyilindile sesimile thina sesilindile ukuthi nje yangena iParis kodwa into engiyaziyo amandla eParis wona awavimbeki nakha iyabizwa kuma category la ingena khona ubukhulu bayo hayi thina sihamba nje ngemuva siyavuma kodwa yona izenzela yona ngoba ithe ibizwa iParis bajabula bonke abakhona okusho ukuthi ingoma bayazi ngoba vele kuleya category noma ngabe iyiphi ingoma ebeyiwina ilene evelele yikho ithi record of the year ngisho kube bekuwina Okabza the Small bekuwina vele ingoma enkulu kusho ukuthi angazi nami ngathini ngokhuzi kodwa bebekhona hayi shothi benzo wabo kumlando mina imlando eyiqophayo iminingi nawu nje wakuKhozi bona bane song of the year engasabingeleli ngisho kuma awards hawu mazithi shazi ingoma ngama second ngo2 second kuyasho ukuthi kwato kanjani umlando wekwato omncane bayangena kungela ngisho abadala lena ke ethuya kweKhozi FM song of the year lutho lapho kumasama kodwa khona abanye basebafuna ukudebate nathi kulungile beze besibalela ukuthi thina angazi sinjani siyinyoni cela sichazele ukuthi lapha kumasama ivinjwe yini ingoma enkulu angichazele thina inyoni ngoba phela babhizi yabo maye kwakhona into engahlangene nabo nabangayazi baphendula kuqala akusubmithanga ukuthi nokuthi linda i-artist eyazi ukuthi ngisutha kangakanani la akasinike i-direction yena mase siyamlandela ngoba thina sizephi sizosupport hawo mase kuthiwa ingoma izwakala la sebehamba phambili kwasho kwacima linda nakhona mase ukhuluma into osuyizwile oyazi ukuthi ineqiniso hayi ngale kugcwalisa kuhambe kahle bekunomoya wothando nomoya wokuthula nomoya wenjabulo engathi yonke imicimbi ingalobe ihamba kanjalo kujabula abantu kube mnandi
kungaze ukuthi obuka ekude egcine engasahaleli ngoba ilezi ndaba no ezenzeka ku social media zitrend nokulwa okuvela nge social media ku trend noma uyazi agcine secabanga ukuthi event inje no i-event artist ngene stage bejabula abantu kube ukuthi ke yini ekhona la kwi-event ipackage yakhona ngoba lo social media lo umuhle kwelinye side uphinde ube mubi ngoba ngeke ngiyibuke lento ngithi yazi abanye bazosaba besaba into engasilona iqiniso ngoba la ku social media uzothola ukuthi kulwa ongakaze nje abeke emcimbini kaMaskandi kodwa nje ngoba sekumnandi la ku social media kusikaliwe alweke naye ngalezi zinto abayishoyo bethukane umuntu onganqeni ukuthi lo bephendulile i-comment ngenhlamba uyibuza ukuthi hayibo kanti kwenzakalani angithi ke lo sebukuthi hawu kwaze kwangakuhle lokhu usevalele kuyo experience bomnandi emcimbini kanti emcimbini i-environment ehluke kakhulu engakho ngithi kona i-social media inhle iveze support inhle ukupromote izinto inkinga ilezi zinto ezinegative eseyisuke zavumeleka ukuthi zenzeke hayi lobo babazi isimanga sokhozi ukuthi bane song of the year engafikanga ku South African Music Awards angazi ukuthi benze kanjani indaba bengayifakanga Ukhozi lona bayifaka ngani ingoma yabe enkulu Ukhozi alithembekile ngintshela imikhuba yokhozi ke leli ngoba phela abakwazi ukuthi bebe nengoma ehlukanisa unyaka nabo basebenza ngeno SABC ayisakwazi ngisho ukuvela kwi-opening ivele nje kube noma i-chorus lingaphelele akusasi hawu alithembekile vele Ukhozi indaba zabo nje ziningi yikho mina ngithi hawu yiba umlandeli ube umlandeli ungayikhuluma ezakhona awuzazi ngoba yisho nje ukuthi lo mkhonyova abawenze manje ubizwa ngani lo mkhonyova abawenze manje ubizwa ngani ngoba umkhonyovu lento mase siyibhekisisa hayi siyibhekisise nje iwumkhonyovu ngoba sekugoqa iSouth Africa yonke bona bane song of the year bayi radio station ephezulu kuthi Ukhozi lihamba phambili ingoma yabo ke ebe yi-song of the year kubo noma ibe yi-song of the year ngevote bangayilwela ngani ukuthi idlale kumasama Ukhozi ngimtshela thina kodwa le iParis asazi sitshelwe lutho sezwe nje kuthiwa naye iParis ingenile kwase kuba kuthiwa umsebenzi wethu ke ukuyivotela ukuthi wine hawu asaze sizwe nokuthi uyayivotela ukuthi ingene kule category kumasama sengibuza ukuthi mina Ukhozi lunamandla bahlulwe yini ukuthi phela naso sinesasasa le awu nayikhumbula intombazane ekhuluma into engayazi nguMaskandi nansi leya record of the year ingoma ebikuphi qualify ungena lapha song of the year Ukhozi hawu Ukhozi alulungile inhlobo alikaze vele athembeka sesibalandela nje ngokuthi sisuka kude nabo uyabona lobo budlelwane bokuthi sisuka kude kodwa ukuthembeka cha hawu phela ngeke sibaqambela amanga sisibakhohlisa sesibathembekile sibalandelela ukuthi sisuka kude nabo bahlulwe yini ukufaka i-song of the year yabo kusama ngempela sesikhuluma iqiniso bahlulwe yini